Lo casing awang lo macam tiket ada. Adik. Bading tung deh. Nak tiket tu. Adik kayak kau. Tiket tu. Oh. Ni meswano cang. Adilan sampah ni. Hah? Ciba lah kaya ni. Seng itu nak cang luung, liang luung kena cang masih. Si kan ngejangin dilarang buang sampah di kali. Aneh ngabes tulisan sampahnya. Ya. Liwet Di. di tiang. Dong dadi merasu mekesiap li. Di subane ningah rasa dini begitu. Dong marjani di subane beli teruna idewo baca. Medulah nah ingatan nih sebeliwat. Tugas nujenik yang ini sih. Papat ada penyakit. Papat. Yang cari cang papat liun penyakit. Abisik. Penyakit lacur. Dua. Penyakit sugih. Lu. Penyakit hobi. Pat. Nah, ini penyakit sedia. Woi. Penyakit ada sedia. Ada sedia. Yang penyakit lacur. Bulenan, kerek, kudis itu penyakit lacur. Gue cagar singidang beli salep, singidang beli kupur, yang muli salep kan gue singidang lacur. Udah.
Idadane para pemirsa sane kusumayang titiang. Pinake pangastung atur arsa pangastung karang titiang. Oh, mawi genang mastu nama sidem. Atur puspanjalen di tiang pinako penglantur semah di tiang sarang sami saking paguyo bendera magong lawas angayu bagi atur di tiang sida di tiang atur nayah merupo sesolah handra magong sakewanten sedurung di tiang lantur sosolan puniki lugrayang di tiang nunas gang renal pengampun tuani jantan tu neluwe munyo lungsur atau di tiang atur sosolan puniki pamekas sehananin maka kirangipun ledang arse para pemirsa sarang sami ngampurayang pamirsa sarang sami sane kusumayang titiang. Uing carita sane praya katur ring rada semangkin. Boyo nentang kios. Wantah mamurde. Sanan tua. Sanan tua. Sanan tua pengerap dan kali semak senare merteu metemah nuwisi sugla suci senengguh cemer bahisa ngemasin lampus pamirsa sane sumayang titiang lampah titiang tan penah hamanda anarong sasi mangdoh sida ngawe kulangunan duaning punike magang yukti pengabten titiang nunas para warah majang ring sang sujana sene kebos peratnyan ring sejeroni Dramagung lama kana wenten angge titiang sasuluh lantur kumargi titiang kabungkur bekas para darsike sinamian kadi punika mudaning wakian titiang mugi wastu melarapan paswe candi dasang yang dewasa maka miwah betara betari sinamian titiang sareng sami saking paguyuh Dramagung lawas pengkalih para semetuan sareng sami sida ngemangin kerahajangan dirgahayu dirgayusa om santi santi santi
di alaman Polda, buah kedondong di asrama. Saya bangga dengan Anda berbondong-bondong nonton drama. Duaning sampun kayun nonton drama, Titiang doakan ni Ratu Sinareng Sami, kedis cangak mubulu somi, melipajeng ke Balayu, mogi kena sareng sami, rah ajeng larah ayu. Khususane lanang, rah ayu lan rah ajeng, yen layu kae pang kenceng. Ada menawi Ratu Idanen Titiang Suryan Titiang Gusti Titiang tentata sering sikian Titiang udiang jelemone teu ada di lawas. Titiang mawas teu iwayan kulit asmara di putra Mahapraja di ningrat semiliki ti domli telolep. Pengeng Ratu Idanen Titiang sareng sami ngayunin adan Titiang. Perkenalkan tumeto Titiang ke junuk teh. Wih, Dewa Ratu liang hati nih, walau ngelah nyamo besik. Kewasan, ya apel nih, bol. Adeng terus, adeng terus. Kanu, kenceng terus. Adeng terus. Adeng terus. Nyanyung kelengnya. Caci Cida di cang Cinya dan di cang Cing maksud ci Cida di cang Cang dan di ci itu kena ci Sing mon Cida di cang Cang dan di ci Sing mon Yang cida di cang Cang ada di ci Ci bener di cang, aduh, belantik, terus ci kencang. Toleh, kira-kira di desa Pegatepan nih, asri gumi asri. Iya aleh dini di Pegatepan, cek bersih kedas. Nih masyarakat dini paham arti lingkungan hidup. Peduli ke lingkungan. Sing ada nak banding ngendongan lulu dini. Oh, ini di bah itu. Sing ada lulu. Apa buat tas plastik? Plastik. Sing ada. Jang man tugas ken Pak Klian mau jalan di sisi tukare. Iyan ada nak banding ngendongan lulu potret cang lapor cang potret. Iyan bu kedas bumi, kedas desa Nirago, nyen lah. Artinya penyidang raga bersih di lingkungan tanpa mengotori desa lain. Gitu, weh. Lewong masih berbina cie. Maksud ini anak raga ngendong dulu, dari tebenan nampak dong itu sesing benar gitu. Desa lain nampak dong. Iya. Benyah desa naik aku. Dalam masih sing itu yo. Ini boleh cangko masang dilarang buang sampah di kali. Ini uli puan kok biyen ada nak ngandung lalu kengken nih. Ujang takonen. Singnya gitu, matinya. Si bengejang. Jang bengaip sepanduk dilarang buang sampah di kali. Itu jenci. Bos bertertibnya berjani aja. Jadi jauh. Uli kesepuannya boleh biyen ada nak ngandung dulu. Lo casing awang lo macam weekend ada. Adik. Bading tungong deh. Nak kekedo. Adik kayak kau kekedo. Ini meswano cang adilan sampah nih. Cibo lah kayak nih. Sing itu nak cang luwung, liang luwung kena cang masih. Si kan ngejangin dilarang buang sampah di kali. Aneh ngabes tulisan sampahnya. Ya.
Beli di bener. nak ini unuke di samping tukar kan Cingejang dilarang buang sampah di kali begitu nak bebersih di tujang liu lantas sangat aku mak medunangan kemo Begitu? cewek cowok itu beli pedang-pedangnya ledak pasang jahe kebesang nih sek ya tak dilarang buang di kali. Artinya saya tadi ngeroman Artinya ini. jangan peduli kan lingkungan tuh sing tadi buang di sana. Oh, ini misi. Oh, Tuh bu weng cang itu weng cang. nah, Dia bercinta merusak lingkungan sih. Sing merusak lingkungan. Ah, Mungkin tuh deh. B. Nak kengken unu ke. Adi len sepang made. agak des nggak di alih, lacur sih nggak di ban meliden beli. Ading adang bangun malu nak made kengken Yang lan. sering sempat kena. Madagang tua marah dipegang. Jang bumbungnya mederek, wah. Kalian alih pelanggannya yang beli tua selesai. Kalian alih ada beli tua, alih tua. Iya nuling dijaga, dan kuluk makerah di samping bumbungnya. Banyak tembok kok yang tuanya. Lihat tua benangnya, kekujang. Aduh, made karuna weh. Jak sebut medagang tua, jak beli angkala bersebut medagang tua. Nah, beli masih bilang dagang tua. Tidak saja medagang tua jak terus amun tuh. Menjani medagang apa beli? Medagang bagian sayur, Sayur apa? sayur tuung, timun. Wih, ibu-ibu megara. Bawangot timun beli lusuh-lusuh, gede-gede, aeng megarang ibu atau ngalih timun cang. Wah, menjani. Jadi sebut ini nah. Beli. Saya menakon malu. engke. Abdi beli kulit suruh pedagang tua kengkel. Ini unuke. Beli kan made ngurin nih tentangin tuh beli urin ngirisin tuan made. Itu punya jaga nih percaya kangin itu di Begitu panggung. malu menit beli ke jago Oh, Wih dewa tuh yen tabuan silah gede saja. yang bani ketahuan pak. Itu Ye. tabuan silah gede saja. Oh, Tuan beli. oh, paksa gancel. Oh nyemak sangket. Oh, Sangket lai bang. saya gancel beli. Sih. Pih, di zaman masa sabukan dulu gini. Amau tuh galak tabuan sirai, saya gancel beli. Sing. Adi sing adi. Ya sing ngerti nih, tabuan silah gede. Oh, Beli tuan beli li oh, jago. Nyemak sangket. oh. Sangket lai bang beli. Sing nyangket tabuan. Pas sangket lai bang beli. Sangket. Oke, itu pe digalang-galangnya beli. Nah sangket lai bang beli sang ujang beli kejar tabuan. Adik, tabuan yang biasa sama tabuan. Hah? Wes ngomong cipel. Tabuan nama tabuan kike hinyo. Oh, Kinyo ada pesan. Terus si pesan tabuan terus si sama tabuan dinyuh itu. Ngomong sih. nah langsung ngeramang tabuan Engke itu. Yani kengken bermakan nama lu. Ini canglah kamera. Ini Engke itu. pedagang tua jak peragat bocor. Jak bocol. Oh. Makan bocol mati pedagang tua. Engke tuh. Ajak muda keliang. Nak metanglah dah kalin Si sih. orang aja beli. On bayu dekali pekan. Medektor dan nak medang dah. Adi je. Jadi kan gaya apa cuma. Nah, pedagang tua peragat bocor. Jadi lupa. Iya. Jangan tugas nih motek-motek naknya ngendong-ngendong lulucang motek. Ah, Si apa bulan itu? Engke. kamera cang nih luar Ah. biasa. Luang kamera aja. Tetamian kak cang nih. Terus satu kan luang. Ye, Apa buktiin kamera Ciluung? dadong cang. Nih sebuah bawah gini potret cang. Ah. Para afdraknya rengah gini. Oh, Dadong cie. Ah, Maro potret. Rengah gigi. Sing bisa ngeliat tau. tuh cang senawa kayak kan hebat ini. Tuna cang mau pakaian ke pura Ah. jeget. oh. Maro foto cang. Afdrak cang. Jak melalung ya. Oi. Luang san kamera cie. Sehingga tukang foto ini dua kotak lu nih. Nih Kalau ada kini derawas-rawas kan, nang buktian Oh, jadi. Nah, Ci. Jelas Yang foto. mau foto. Cik, malu. Cang lu nah Nah, nah. yang.
Jangan mau foto, keke ya gue bancang. setengah badan foto beli. Ini Setengah badan. setengah badan. Oh, mudah-mudahan. Awak nih foto jang, hubungannya jelek soalnya. Bisa. Nah, Nah, dibudur kan, budur kan. 1, 2, 3. Wih, pasti long. Ah, foto. Wah, Langsung nih. Oh, langsung jadi. langsung jadi. Keken model tuh. Wih, maklo prosesnya. oh, Dan cara Polaroid nih. Oh, ini ada dari sini. Adik itu. Nih, soleh dia. Ih. Tuh, Madan. nih diproses 50 tahun yang lalu nih. Ci memang berasal dari kera. Uli bojok. Kali bojok, mari Ci dari manusia. Do nyacat. Cang medakon genci. Ian Ci nujun ngirisin tua. Di samping abing itu. Nepukin bojok. Ngabo bedil kekenang bojok. Tembak, Cang. Ujang tembak. Bentuk. Sing Ci nema. Udiang sih. Bojoknya nema Ci. Udiang ngojok deh, Mak. Tingwang pedakon cange. Ci nepukin bojok. Oh, Di sisi abingnya ngabo bedil. Bojoknya ngabo bedil. Jang Ci nema. ya. Ada Cang apa bener. Yo, potret. Potret cepol. Itu itu. Oke. Jelek kalau saya mau potret itu. Oh. Ini made lah kan Oh. foto. Nah, kayak di asilik foto made. Masuk. Pasti lo. Kayak asilik tuh pol. Iya. Tadi soleh tadi. Aduh cenik. Aduh. Cang sih ngerti kan kamera Cang nih kok bisa diproses 50 tahun yang lalu nih. Oh, aneh video. Waktu udah di bayi. Made jenik. Di bayi. Bas Itu. sedih itu, Bang. Oh, dan jenik kan misi tabio kringi. Oh. Jani pun tabio lomo isi. Oke. Oh. Beli. Engke. Langsung ngerambang bak potret malu ini. Gue mau kena gaya apa nih? Nah, jadi Dia kali gaya. Tuh itu mang pol. Jadi gini nah. Jani yang terus made aja li medagang tua. Ekonomi semakin sulit. Oh. Jani ci sakit ngulah ide kan. Dia kali gaya ini. Ke kota deh kayak Jani. Ku kodo. Kekuatan kali gaya. Jawab lagi nih. Kan. Deng awang-awang ngeraos di kota. Iragam muwit uling di penepi siring ini di desa Pegatepan pang bisa bener ngeraos aneh halus. Oh, mumunyi halus. Oh, pangawang so sige basa. Beli sing rambang mumunyi halus. Dah. Nih bener soleh. Dah, ilmu soleh. Weh, nama Kewah, kan? kewah beli mumunyi halus. Karmai kewah, kemo kewah. Maminan melajah malu. Oh, belajar. Nah kenahan. Gumin ini sing je cara alun-alun. Kalian beli asah gumin ini. Oke. Guminnya ada tegah, ada lebah, ada panggung, ada abing, ada bukit. Beli yang pelengan melajah mau bahasa halus sing kanti melajah. Dasar ngede patuangan membunyi ngajak anak. Beli mau bisa, cang mau bisa, pol. Dan nih sing kita Des ya. Yen ngaku wak bahasa halus di kota. ibu bisa beli. Sekan. Sekan. Yang batis apa halus nih? Batis cokor. Kan Yang bertekan batis. waragan cokor. Nih dong dayanin bu. Kalian aluh bahasa Makin halus. alung ada. Kene po. Ibi waji dangin pangkung tuh. Ane dangin pangkung kan nyilih arit. Main ke pono. Oh ibi. Ini kan ya. Ulit silih arite anggo ngalesang gitu. Bok itu cicing cangkala. Oh. Ledangang. Aduh deh aji. Anak kuluk di tiangnya kantun mau dua yokur. Nih dong dayanin bu. Tuh Benar kalian rawas ini tuh. Menurut Kuluk, yokur sering pisan asun di tiangnya Brahmantio. Kanti kuluk. Galak. Galak ya yang kuluk galak. Lah panak Nah, panah kan
talak biasane. Yo Dia biasa bisa menempatkan bahasa di Ikan Jawa hijau pleh jang tau. di Jopleh, liu pleh gitu. Takone pasekan, Pal. Jangan jang pleh. Iyan matur kena lingsir pang bisa bener di Jawa. Atu punapi, atu Arif makolam dumun makolam. Oh, saya nggak di ngawak. Jangan iba-iba aja orang yang cuma kolam dah cocok. Coba sorsi dia bahasa Pang Nawang. Iya nak cenek apa bahasa halusnya? Anak cenek, anak alit. Melalui Melancaran. iya nyonyo Susu. anak cenek melalui nyonyo Anak cenek anak alit melancaran susu. dijadu dok. Coba. Anak alit dah cenek. Oh. Dah cenek anak alit. Oh. Melalui kan melancaran. Pelajaran. Nyonyo kan susu. Susu. Anak alit melancaran susu. Coba. Kadang benar tuh, kadang benar. Sing Jangan play. sembarangan, sing nak kini itu. Biar bisa kita menempatkan kata-kata yang Bang ya bang contoh je Pang Nawang. Nik yang umpama yang awang ngerawas di kota. Katujang ibu nih. Ada nak kan melanjanin Perlu lah. orange. perlu bahasa halus nah. Karena bahasa halus itu menyejukkan. Oh, contohnya bangsa nih. Nah, apa mana ci cuma halu mah, cuma ci di lingkungan ci itu. Di keluarga cah. Ini apa nak ci ya? Bapak ngelek-lek. Wih, panas pasang cangnya tau. Nah, begitu jadi, Bapak sampun ngajak Weh. mana yang lebih indah didengar oleh telinga cia. Ya, bapu sampun ngajeng lah. Tuh Masa maksudnya. kapung lek-lek. Kalau biasa lah ngomong halus di lingkungan keluarga agen, itu sejuk tadi nih keluarga. Oke, itu. Oh, Nah, belikan melajah deh. Pelajar halu sejabut tuh dagang tua suun. Dagang suun. Oh jadi Ke kota. ke kota gaya apa lih pangsekan Di kota kan liu langanan tuaan. Oh. Itu kita sajikan genyek deh. Oh, kayaknya Sambil minum genyek. kayaknya Beli kulit ada pelagaran, pengecip tua, Betul. dia ngadep tua nih, Wih, cocok. beli tukang potret nih. Potret. Tukang potret. Videonya. Yang payu nang ajaran gitu. Latihan Pang Nawang, gini gini kengken passing play ke di hotel lah katanya. Nah, beli ikutin kan. Aden beli asing bisau makanya kan. Atuh. Keke gini gini di Pangluung. Dijebuin beli mengalir. Joget sekali bulan dijebuin beli mengalir. Kulit kuning gading alis medon intara. Kainang kena beli itu paling kapiling tadi. Doleng pedora doleng 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 pedora doleng pedora Yang namun tuh lan jumlah tuh tukang ben belajar genye. Belajar pas halus, belajar mengenyekan. Banglah kau bisa. Sejak pun tuh dengsap. Ira-ira karena mereka ke kuda ngalih dewasa tunasan kan anak Ngalih kalau luang. Ben bidaan je luang waktu. Itu ke kodong.
Sehingga itu Egen. ya lakar medagangan ada dewasa pang neperenan sumur ibang Semua ribang. Lan, cocok, lan. Sing lempah saja bukatur bibini kaping gelang. Syarat kayan gelang jani lakar memirasa kelawaning pipi. Lan ngalit tongos ne melah. Pangsi de sumekan gelang rerawasan kelawaning ragan bibini. Iyan dia muni rasa baktin bibini kaping gelang. Seeling gelang, uli gelang meragalit kanti gelah dur buka jani. Bibi setape sakti ada diajak gelang. Ngiringang sa pemargan gelang, ketu masih pemargani dan akeling siribun gelang. Ketu masih linggih hidup beli aku. Ratu Luwatu Misri, sakane tiang atas peluang paling cokori dewa. Menanjak kami bawa jalan. Saking alit paling cokori dewa tiang sakit ini. Bibi, pengide gelang. Pangsi de kayang kawakas bibi gini ngiringang gelang di bawah. Kan sama sekali orang yang terlihat Ratu Luwatu ayam. Melihatkan kata bakal Bibi, gelas sebedur. Lok telah bibi. Kijel lakar bibi ngiringan gelam lancaran. Medala jempol stoken gelah dijabu iblis suben utoten gelah lak gelah bibi. Pak kuda kadang gelah suben mengkap. Pak kata ngenoken kini beli. Amai mar. Bibi bas rasa. Yen muntu besekan raus gelah. Ritat kalau lakar ngirang iati. Sing matur marut gelah. Pas marut san itu diamen gedon sakit sebut ini sing paling langale. Ratu di aku. Kau yakin nak kengken kayun beli niki beli. Keperantanan titiang beli nyarengin titiang keperantanan. Ni nyalit tang titiang mana rikala titiang pacang kaudiana beli sakit sampun deh ngwentan deh ngungkur titiang nyalit titiang beli titiang sampun bajang beli. Mati. Titiang Dong dadi
merasa mekesiap di subane ningah rasa dini begitu. Dados Tung Marjani di subane beli teruna idewo baca medula nah ingatan nih sebeliwat tugas nujenik engkene sendiri sirap barang-barang ngepalianan barang-barang yang disirap dikengkene beli duran idewo masih duran Ya, ngocok-ngocok sibet. iya saja Kok kalian gede? Priyaku. Yening nike rausang beli tendawak tiang kanton alit, beli nalar kanton alit. Men mangkin titiang sampun bajang, beli sampun teruni, meriki beli nutoten titiang nyalit mana titiang regi puni panjak beli. oh tulian do dewa ngelak hati mereken beli ngelaksana bukan gini beli mulu sangkanan sayang mereken dewa semali ke ngeman bos ibu dewa sareng Ratu Priyaku. Ampura yang pisan sikian titiang saniwamu. Kadirunto wacanan beliring sikian titiang gumanti medaging pisan. Doning titiang sarang beli gumanti wantah kembar buncing. Saking alit ngantos dhuwur manggane presiden sarang-sarang iringangan blene. do pemawanan beli sing sida kesah mau dene Kadi sepit beli. Iening beli kawan pun titiang naler mangga nyarangin angan blene. Dibecekin naler titiang mangga presiden nyarangin linggih blene tiang. Bangketo subo jenis. Ien subonya barang-barang pasti kai dewa lakar mebareng. Hai bibi. mami tangguh rematur sisip yang Dona seluruh matur sisitik yang Jeneng bagus, kita masih jeneng ayu. putra ibu sayang makeruo. Tisubana pada delak takang ibu di pelangan jani. Idewo sebuah meraga duor, bajang truna. Apa buen bisa sani dewa menyamu beraya. Magandui rasa buka gian ini tepukan ibu pekedang pekenyong. Asih ku masih selunglung sebayan baka. Rasa swarga sekala ni rasa yang ibu. Ratu ibu aku. Bas banget ku mati ibu pacang ngemekang sikian titiang sarang ide beli. Wenten titiang dur tadi mangke ngiringang ide beli. Ku mati wet sangkaning suwecan ibu ne kalintang luwe ring sikian titiang sarang kali ibu. Kini ada atur ide wani. nawa matur sisip di tiang ibu tapi sampun di titiang sida napak sarang kalih titiang sarang adin di tiang puniki dados ibu pranegada nedune sekian titiang menawi wenten wacana turusan Ratu ibu aku. Sedorong ibu pacang rondroang wacana kadi atur ide ibline wawu. Wenten kumati sane tunasang titiang. Kewanten ibu sampun nang iwang penampen nggih. Ono kapo to Bibi, Ditiain nek nabi nek sing keken apa lakar takon nang dewa. Apa? Kadi atur ide ibline sane wawu patut. Bahwa si beli nalering sikian titiang ne wawu. Gumanti wantah ide ibli sayang ring titiang. Malih sikini ide ibli gumanti wantah ngemban lapung wacanan ibu ring linggih ide ibli. Kau yakin niki nak sampun api. Doning titiang rumah sering poko dan kadi bawa sesani wau. Titiang sampun bajang ibu. Ratu Dwagung istri. Sampun nang runtuh pawacana sapunika ring idona kelingsir. Kangen manah titiang ratu. Yen ing dados pinglungsur titiang. Sampun nang pisan. Minayang asih kato danan idona kelingsir. Yen eling le palungguh Joko Dewa doken uni. Minayang mawacana Ratu Dwagung. nawa matur sisip di tiang ibu risampun wenten atur yadi kadi sampunika dados
tatul budana duwene mesiosan pisan. Semaliga sedih kingking ton ditiang ibu. Jeneng bagus. Itu pasti jeneng ayu. Titiang. Ibu sing mapisalah kapinang idewo makeruo. Apa ne jani sebuah antas dilakar raosang ibu sing ada buen lakar kebang ibu ni. Ne pinaka saksi sekala sing jadalen. Dua penyeruan ni dewo ni. Uleng no barak no mesangkil kocong ni dewo. Kamu main lap-lap lup-lup ibu nyelamatang nak ibu ke dewa pang nuju dewa mau buka janji. Sayu wakti Ratu Duago. Dokeng unit titiang iring ido nakilingsir. Ido ibun palungo cokor dewo. Ngeman ido rakan cokor dewo. Titiang ngangkil sugro titiang iring palungo cokor dewo sedih kingking palungo cokor dewo. Ring tengahin margi sapunapi kopot kayu nakilingsir Ratu Duago. Sakit hati ibu ne keliwat nih. Kanti kayang jadi ibu sing idang lakar ngilangang bengkengken unok ini malu. Kanti aja nih dewane kepasan palan melingge kan dirasa ditudurang telu. Ratu Duago. Eleng-elengang kayun palungguh cokori dewo. Sane sampun lintang bangayang. Mangken nake alit-alit sampun pada dhuwur. Ini kau makin suryani Ratu Duago. Sampun nangkat sedih, sampun nangkit yang lungsur Ratu Duago nglingsir. Yen sing teh ada masih banyak-banyak ke dini di Bukit Seni. Iya dia napa teluan nu banyak ideone ke wala baktine kapinang puri Bukit Seni ne sing pandoh ne. Apa nih bus wece kapinang banyak emang kemekejang bakti kapinang ibu ngerasti tiang jakatin nih subuh pekenoh dia baktawang. Matur Ratu Duago. Gumi Bukit Seni ini kejarah kapinang Prabu Surya Kencana. Kantos mangkin ibu nih. Iya Ratu Duago. Apa mawinan? Ibu ngoren belen ni dewane pangsi dan ngemit raga ni dewane. Bibi, nang lekak kamput lada. Iya namone nak cekek. Kewala ya nida kapit awang kapinang Prabu Surya Kencana ni. Memehani dewane lakar dotang. Sampuna. Kita dong sampun Ratu Duago. Iya. Ampur yang pisan sekian di tiang itu. Wit sangkaning melek pisan mana di tiang mangga yang uning kau yakian. Mengwasti ibu nyungkan kayun malih kadi makin ibu. Dijadi kini sebenarnya. Apa nih dewa subuh pada duor. Geng-gengnya banjani ngayun nih. Tulungin ibu. Bang sidang ngelimbak banyak-banyak idewo di dini. Bang sengkan di jani wahabet luan idewo ngelah banyak. Kemudian doni dewo ke Jabopuri. Nenawang ke di Jabopuri pamakasi dewo nak subet runa raga ni dewo ni. Tidunya ni dewo mata tagon ngidiolas. Aliang raga ni timpal. Itu masih dewo. Ngidiolas kakasi. Nawa matur sisip di tiang ibu. Wis sampun di tiang miragi dan wacanan ibu kadi sampun itu. Dados jenah herang di tiang. Nabi mawinan. Seda ajen di tiang duking muni sangkanen Prabu Surya Kencana. Benar jenih. Nggih, waning di tiang sampun ragu dhuwur kadi mangsa. Semalih ibu sampun ngicen di tiang galah nuna saja. Nerlabang sana kabos Aji Sastra. Utamanipun Aji Danur dan Aji Peperangan. Niku nanti sampun. Sandang becek pisan di tiang. Jaki makuten kawisesan Surya Kencana kadi sampun. Ibu geras di tiang pesan. Dormaneng suksemo ibu ning. Keto masih bibi. Setonen putran gratedon ke Jabopuri. Dab-dabang ini kubo kare. Rasti di batilan di peberajaan pangsi dan labde karya sidan endon pemarki ini dewa. Keman Ini bagi yang di tiang. gitu. Nah sini kepulian. Ini.
Suksema idodane titiang sareng sami. Punapi kadro. Punapi kadro. Punapi kadro. Nggih, suksema puput. Suksema puniki sareng sami sampun kayu nonton ciri masyarakat sareng sami penonton sampun ngajengang melestarikan seni budaya. Kayu nonton di tiang suksema napi malih kayu ngalih malih nggih. Napi ada karya Jumah idodane sareng sami jagali tiang hubungi www.topok.com.sg.ngalih. Tingalih gratis idodane sumber lumayan santai. Dimulihnya biasa ya bayar lah. Yang pergi polos yang kadang saya gede itu ada ya tunas. Saya nyedago ada yang ibu nih. Biasa makin di tiang lunas tepuk tangan sareng sami. Sirut dan kayun tepuk tangan ketunas icang di tiang ring bedaru. Ayo haradu bedaru sareng sami. Sire je banyak duit dan kayun tepuk tangan. Tunas icang pengengal sugih di. Tunas tepuk tangan sareng sami. Nah, padi makejang demen sugih masyarakat ini. Tapi mawenan di tiang adure di daerahnya sareng sami tepuk tangan. Yang sampun kayun tepuk tangan, berarti sampun sehat. Tepuk tangan peredaran darah jadi lancar. Mawenan sehat hidang irago ngaran rezeki. Sampun boleh rezeki angin mayatnya melarapan antuk badan. Yatnya ken ide sayang widi dewa yatnya manusia yatnya buddha yatnya resi yatnya manusia yatnya eling ngalih drama. Nabi jadi karya nyak ngotorin lu bulanin ngapain peroras nganten ket kemelesin kucit nabi ye. Alih drama. Suksema yang sampun sehat mawen di tiang adorang ring idodane sareng sami makin zamane sampun penyakit yang san liu kewah gitu mah. Penyakit gagal jantung bermasalah. Gagal ginjal bermasalah. Gagal hati, leper. Dadong tiangnya mati di telun ulian sehingga gagal ginjal, gagal jantung, gagal hati, gagal nyebrang dadong dia. Umahnya mulu kangen warung lu kau jalan raya besar. Dong beli kopi nada dong gar beli kopi. Majalan ke tengah-tengah derak dulu kaju wah. Onan liwat gagal nyebrang. Nah di kewawinan sareng sami harus menjaga kesehatan. Yen sampun sehat iraga ngidang ngerah karya jam kejang. Pada Nabi dan yen banyak sehat jam kejang kenyang di tiang nasi hijau sareng sami idodane yang ingatan kedek nyako banyol nyako tengal drama aja kedekang ragu. Nah kedek balik kok lu. Kemarin seken sing irit idodane nyaku banyol aja kedekang ragu karena dokter mengatakan tertawa itu sehat. Tertawa ada senam yoga tertawa, senam tertawa. Ngalih kedeknya kewah tepuk jeneng tiangnya ingatan kedek yang kejang. Dokter mengatakan tertawa itu sehat. Tertawa 1 menit menambah umur 2 tahun. Tertawa 2 menit menambah umur 5 tahun. Terus tertawa. Kau bangli ya bu. Kau bangli udah geje dan bekejangi raga nak bubuduh. Ulian HP raga. Dong ulian HP raga bubuduh. Tiang lah timpal. Ijo delir. Bu OTW. Tapi kepanjangan OTW. On the way, betul. Tapi OTW bagi tiang, yo Jumah aku mau jalan, OTW, orang tidak waras. Gitu saja. Yang subuh sing waras, yang penting irago tetap makanyam aja. Cilir. Wih, ingin Darmo Wacano cidini. Adi Darmo Wacano Mendodo menghibur idodane, menghibur. banyak sehat. Nah, sungguh luar biasa idodane ini. Nonton dramaku, tepuk tangan ring Ratu Makassar sami. Terus Urenji tepuk tangan, banyak semangat. oh gitu. Menawi Ratu sampun uning ring Bali ten wenten tambang emas
tambang minyak dan wenten tambang batu bara dan wenten. Mana po? Sani wenten gumati adat seni dan budaya. Adat seni dan budaya merupakan napasnya Bali, oksigennya Bali. Inggih suksema jero Beneso. Mari nengok jero bendeso. Mun saja luan kin Beneso dudur ji. Aja cang heran benekin ci. Adiran. Liusan Cina mang penyakit, aku do liun penyakit teh. Papat ada penyakit. Papat, Yang cari cang papat liun penyakit. abisik, Penyakit lacur. dua, Penyakit sugih. Lu penyakit hobi. pat, Nah, nih penyakit setia. woi. Penyakit ada sedia. Ada setia. Yang penyakit lacur, Bulenan, kerek, kudis itu penyakit lacur. Bos cagar sing ngedang beli salep, sing ngedang beli pupur, yang beli salep kan bos sing ngedang lacur betul. woi. Meh, Pantas bulenan yo kadeh, sangka lu goban sini bos 321, apa dah? lu tuan. Yang penyakit suge, Penyakit sugih jantung. jantung, Penyakit leper, leper, gagal ginjal, gagal ginjal, stroke. mih, Itu penyakit sugih tuh. suge, Jang ulian cilir, enggen, sekonden sugih cido stroke nah. adik itu, Bangga bisa ci. cikan stroke nih, Hah? kan bersuge. Adik jang ulian ci mati. Aja jakti nyaman di jangan suge nih kiring Bali. Umah agen mau tingkat lu. Benar. Cidu rumah tabuan. Ais, Tena kali sasuan. Ben, Dan majeleng itu ya bulas. campur sih. Aja nih. Dia ngawak, Enggen, cang sing je orang ci sugih ke lacur megenap ci. mana? Nya melinggih ini. Yen melinggih. Sang yang licin melinggih. Sang yang licin. So, cang dari sadat sing kayun bertaruh melinggih. Adik itu. Ijo megisangan. Mesrat-serot. Yen ada hujan. Oh. Satu spindo kena nih. Buat awang Satu spindo. Satu pindu apa? Tak. Langsung nyusup ke kepala. Boy. Nih buat ciri-cirinya meripet nih. Adik gitu. Kudu sang bangci hidup. Sehingga gitu. Man. Pedalam cang kudu nih. Enggen nih. Sehingga cang pribit. Mana? Mejemuh kudu ijo nih lengkap. Kangkal sampo cang irit. Masana saset. Oh. Kecrit dah saset bisa minggu wangon cang. Kuala sabun cang lingonya. Adik itu. Mau cang misi di ben modelo. Jadi mbak, yang penyakit hobi apa tuh? Wah, kencing manis tuh. Adik kencing manis. Gak salah ada nak kencing manis penyakit hobi itu. Enggen tuh. Hobi ini mengencingi yang manis-manis terus. Bahasa penyakit hobi itu kencing manis tuh. Oh, yang penyakit setia apa tuh? Ada. Domadan ejakulasi dini. Adik ejakulasi dini. Penyakit setia ejakulasi dini paling setia tuh. Modelnya kenggen. Men ejakulasi dini, ejakulasi daripada ditu. Ya ben ditu kan berbahaya tuh. Makanya penyakit sepilai sedang. Oh, wih. Ci aja. Oh, jadi jang metakon kenci yang Dia kene. panjang cek sing bani cek. Adik sing wani cuma kuangkiangnya sing dadi cek. Johan lima Mana lo? Pengenap-genap orang cang cek. Saya konsentrasi cang buya. Cing. Yo, Nah, yo. ganti. Oh iya udah pok. Jangan nak kamu penyakit lacur nih. Itu dah nih sibak nah wancang sing mending begini. Nah. Jaga jarak kok. Nih langsung nen kungkung nih. Nih madan badu wakik pican betara Raja Pati lah wancing. Oh, bicara Raja Pati tuh. Manik Banyu. Manik Banyu. Manik Banyu. Nih konen nyalang. Ini. Mangon gubuk kucit. Enggen. Ini do danim kejang gubuk kucit. Oh. Ini tunas wangsone bang kucit jeng 6 bulan celeng. Keras bobok sih. 6 bulan sing dari celeng do kucit do. Kelinci bu. Ayun. Oh, jadi jangan mau takut Makanya ada dana protes baru di belakang. Adi ya. Sing nggak diganti sapu debok. Oh, sajo imang main ngikal ke ganti ya sapu. Tiang sing sombong ada dana di tiang sarang sami tiang terjelacur cuma tiang sama malah saput. Oi. Punya sama sanggo nih, tuan di breng-breng anggo. Mana sama tuh mau kecang jelekan ini paling lu. Apa orang Cina jadi 500 sebenarnya latik. Tapi jangan memikir saput hancur, wajah hancur, tapi datang untuk menghibur. Mari kita berbangga dan terhibur sebelum dikubur. Kalau sudah dikubur, kita akan mendapat bubur. Namanya bubur pirate. Adi bangun bubur pirate. Adi baho gitu keng gitu. Makanya sing idang uliang dia mai.
Bepirat tuh. Bedunggolnya dalam puri kan aku dia. Oh, Jangan mau budel kayak pakai uang arti yang gitu. Oh, Jangan bukan dilah ngurus sangat gitu. Nah, tengengket, liusan ci ngawang penyakit secara dokter ci. Wah, adi maksud ini artian Jangan takon ken ci, ken dua kan dokter ken bingkil. jelas dokter. Si, Penghasilan dokter sekali beli rok pelit kaplok. enggen no. Satus, boy. Yang cai orang si bingkil dua. Yang cari jang dua kan bingkil. Adi bisa doang. Ampuru ratu itu dan nendit yang aku sarang sami menawi itu enten dokter ampuru niki bahasa lawakan. Nah, Jang bingkil, oh, muka bingkil, Benar. ada nama pasal sepeda mati, ngidang jang hidupan, si dokter, abang jadi mau mati, ngidang cing hidupan, cici. ama dokter ini, Cici jelema lengah. enggen, Adi anak mati pas yang direktur. mendija apa? Iya, kayaknya mati itu kok sedro bu. Dedunang banyak. Nyang nyong anjing ber. Meme yang mati. Sewang ibu kompor. Sorna saja kir. Takon masyarakat nyen mati pok. Waduh. Bingkil dolir mati. Ajo nih, Saja sih. si prakat mulai kan ke rumah kajo nak kengkenan nih, Hah? menci mulai rumah ngajo nih, Jangan mulu cuma kaja. adi kaja kajo, Ya, rumah cai bidang danu kaja sing ada makajang ajel mau lengah aja ngomong. modelnya kengken tuh, Kaja. kajo, Kaja. yang baju, Baja. meja, Meja. kemeja, Kemeja. sepatu, Sepata. kaca, Kaca. pipi, Pipa. Cai mentakon lengah. Cuma Ya. kaja tuh sing ada makajang a. Kaja, kaja, kija, kija, kemeja, kemeja, meja, meja, baju, dakonan sepatu. Cai ini lengah. Jangan aku beli cuma Adik. kaca, anak munyin cuma kaca tuh nama lo kini dapat sangat tangan dia pengen beli sudan bungut kami hati-hati jangan nak Weh. salju bah. karo merecun bungut ci, Adi mercon. kerepotan gitu, Ih, nak mulai cuma kaca nih di bintang danu di batu mulai kita mulai nih. Dah beli hau jangan. jang metakon kenci, kengken keadaan rumah kaja, Keadaan cuma kaca di bintang danu. Ah. Di songan. Ah. Aduh aman-aman saja. aman-aman saja, Hidup icangnya 99. apa 99? Sia-sia. Ada. Aduh, gua ngomongnya ke saya maksud saya Sia-sia kan sia-sia. yang ada. Oh. 99 sia-sia. Raga cuma kaca sia-sia. Saya maksud cari hasil pertanian nih. Baru hasil pertanian cuma kaca nyaman yang karena nawang nih. Kengken. Hasil pertanian cuma kaca cara di Indang Danu nih. Ah. Wih, bawang ada, Sunada, Tabia Maradona. Cek bahasa. Kawan Ci, Enggen. keras udah bagus nih. Alah nggak kang nas kuluk begini. Sorry tuh. Sorry tuh, baru yang duni Ci mencai-cai terus. Nah jadi cek cayang bocah segegen, udah bagus jangan bang sudah meren. Oh, nah. Ini diparkir di dalam belakang. Nah, Aduh udah bagus belinya udah mau digi aduh. Mari jebos aduh di Ardo Chandro, di kalangan terbuka. Oh, Iratu kercai-cai. itu angsotan sih. Itu ada tas kresek parak. Yang ada cicing san. Oh, apa ada cicing? Betul, misi tulisan tas kresek udah bagus. Guluknya nyamping gini. Wow. Adi bisa nyamping? Adi bisa? Galakan jeneng cai gini guluknya. Oh, kamu maksudnya Adi ada tabio pemain sepak bola Adi? Maksud sini Tabio Maradona tuh? Maradona sepak bola karena dulu di Argentina. Mendek enggen. Maradona, dia Maradona kan ada buahan. Oh, saya ada buah. Oh. Maradona, kalau ada buahan cara kacanya nak mulai cepat lah Maradona. Belum ngerti nih sama macamnya pak kacanya Maradona kalau ada buahan. Oh, nana aja ngerti kan? Gula ada, jair ada, tipat di kakak karena juang apa dia limana dilakukan kuranan pelebang timbal wah. Ya. Banyak panji. Man, tuh kengken tuh aneh hasil galian itu, truk-truk itu. Wih, jadi ada ngarada dia apa penlokan ngapa ngebas ngapa truk. Adik itu? Wih, sudah dia nggak.
Adik kecing ada. Diopak warisan wisata dunia karena dadi apa kamu? Oh. Nyanan tulisannya sing ada Baliu kamu iraga pariwisata Bali ini bisa anjur. Saya bungut si swata, ada si swata. Aduh. Adi jang beli ngomong pariwisata ada Pak. Coba pariwisata nih. Ah, pariwisata swata bungut ini. Nah mulai kita cara kancane. Nah, kawangnya Bu. Ijang bingung ngomong aja nyaman nih. Nyaman nih nggak ngerti aja ngomong aja nih. Yang tadi yang dikajian dia ngerti nih. Jangan mau beli sudan mau dicari nih. Ada Bu, truk-truk Ini ada derak apa kalian cik? Ah, Di Culalita ngaran nyaman dapat kemah. ini culali itu apa tuh Mas? Culalita, Culalita? Batur, Ah? tembus di Tampu, Bukit Mending di Songan, Pak. Ada galian cik. Kalian cik. Yang ada derak nyaman ada kemah. Tadi tuh kemana? Ih, karadang Pak karadang. Karadang tuh. Mundur artinya mundur. Aduh. Iya. Stres yang ngomong aja, Bu. Enak mula. Nyamannya di Bali, onyang awang aja di Bali kan di luar Bali sama Hindu nih punya awang dah karadang mundur. Karadang, artinya mundur. Bawah ada, Suna ada, tapi Maradona. Tepuk tangan semuanya. Oh, itu artinya. Karadang mundur. Mundur. Dah pada sangat tangga yang ada kita dah mundur. Ian mundur itu karadang. Karadang. Ian maju. Apa dong? Grestong. Yang maju, Grestong. yang mundur. Karadang maju grestong hari ini gres ketuang itu cepet aku cepet. Aduh. Nah, kanggo yang ngerti, Bu. Ian maju mundur. Maju mundur, Karadang ketuang. yang mundur kan? Iya. Penjara dukul. Ih, nyaman nih jangan deket banget dede jadi kau yasin. Iya. Pertinyiannya. Bahasa truk. Makanya si bos udah cukin dia masih setruk muli bang. Nah. Nah kayak itu cara kajian nih. Oh, Cang bang minggu muli bang arah orang ayat ini. minggu pemulih Di cicing. puri ini pak. Aduh, Bu, bagat hilang minggu sing kayak ngatur orang ayah. Ingat anak itu tugas sudah Cang dipadakan. bang muli cuma kajian aku inget cang kin tugas gua lagi ngayahnya sang inget. Udah dipadakan yang tugas padakannya. Ini di puri. Oh, Puri Surya Kencana. Suryo Kancana. Cara kajian. Oh. Nah, kanggo. Puri Surya Kencana. Tidak dua gung. Bener. Para ratu sugih. Sugih. Wih, sing keuangan buk. Sing keuangan tai raga jada dua. Sio keuangan tai. Men celeng siap bukan sing keuangan tai. Oh, jangan jaki tugas sih. Tugas mau siap. Ingat anak itu tugas sih bagat jangan. Ingatan itu dua gung. Oh, Dua gung putro. tugas si Alit. Tugas sealit sungkan rahat. Tuh kayang jani hidung bertitel BA. BA nih. Bongolane. Tuh Ya. pengolane. Sing nyambung iraga ngomong anginan awana ya. Man pemargine bentawang Wah, ki. ya cara jani penyakit asam merusak. Apa dah? Asam merusak. Asam urat. Tuh, Bu. Asam musrak bungut ki. Asam urat. Oh. Yang penting kan urat jangan sing asam. Cak apa mawinan cak sing dangkil. Oh, Minggu jam. Tuh, Bu. Adi ci emosi. Manado nih. Tugas diburi jangan nyemak. Tidak dipadakan ingatan keiban tidak dipadakan. Ya. Masak jangan nyemak gai. Aduh gaje, ci barang lagi. Itu dua gung sih repot. Jangan Adi, repot Cak. jangan tidak nyemak. Wah, ci jak pedul dua ci. Jahil. Ya. Ternyata masih bagus bukanannya. Kena jebok langsung pulas nih. Berat nih urusannya. Nah, pulasan bibanci ini. Jadi keruro bencana. Lir, mati dan ingat tanah. Ada utang, cang mayat. Termasuk kurenan cini cang iwang. Deji sangatnya, oh aliang ibu tongo senilung.
Dia mengganggu bin. Nah, ini bangun bekal, bekalan. Baik. Aduh, saya ngajinan. Kabuak kita kebeleng, uyang-uyangan nah sama kebyuk. Wih, mesti melaim. Wih, mesti mekelen baju apapun enak. Iya man baju wisuda aja podo. Padahal aku sing tain masuk. Ini memang nah pantawa aja. Kasaluk kada dipampir nas. Aku mau kata-kata biar mau kok kata kender nasi. Mare aja kula ka dini gaung-gaung jak sakit puyeng. Iya ya jelmo sing ingatkeun gaginan. Tawa Gustine seranang sreneng kegene jang aling-aling gitu. Duagung! Woi, mampir Duagung, mampir! Hah? Mampir! Saudara bahasa Indonesia mampir kija jaci. Mampir tuh mampir! Hijau mampir singa hijau nih. Mampir itu singa artinya. Mampir nih. Sing mampir ada. Tapi lu mampir. Tapi lu mampir. Biko. Ada sangatmu kentayangan sing mantomos. Coba gede. Coba madan pampir sing jo mampir. Mampir itu singa ada apa? Bugedan. Tidak ada kok gitu. Mau Mampir bugedan. Itu sengat. Jadi. Mana? Lu. Oh iya. Jadi jemput ketat. Tapi lu. Ya. Asal alih benar tekap cungu Oke, dan asal tekap cungu sengpok benang alih. itu ngalah. Tekap cungu Wah, sing dah coba guna. Ngalan mati negap junguh yang gini ulung. Sing mati ya. Aduh. Dan ada cara lain tuh. Ah, Ane leanan tuh. Elena, kene carane nang. Tapi tuh. Amon nekap cungu megelo nyat angkeane. Tapi tuh. Bang ya gegemet. Kesuno. Tulis ngejang di kita ate. Sal ngejang di kita ate sing. Koyo. Weh, tulisan Cina.
Tawang di tiang tulisan ini. Apa tulis? Tawang ki artinya? Lesepat kere takeku. Hah? Lesepat kere takeku. Apa artinya? Dinulis cepat di berpikirnya otaknya beku. Tulis Cina atau tulis? Dan negara Tungan. Dah, segegen. Dot muktiang. Oh, Dike. Dot muktiang. Coba tu coba. Oh, dah. Oh, segegen. Segegen. Oh. Cipleng ale tongos ci. Bisa tu. Dari dini yang ngoyo nang dan itu ngoyo. Oh, kedan. Ah, do yang sing kudian. Mancan soduk bungo di tiang ni. Aduh ngai kan aduh nyengak tu. Wei. Ya boleh nak doh. Weh, Ngi. bolos mobil boys. Oh. Weh tu, Tadi kan tu. Ye di tiang. Sing awan ini nih. Ini tu. Oh. Pampir. Halo. Pasti nunggu ya. Polos ya. Asal ngapa tulis segene polos. Pampir. Sajian kagak sih. Ana. Aman lah. Aduh, bomat ngagen parakan di tiang. Sing ya gitu. Tiang kuranan sedang bajango cuma tuh. Hampir nyekak bau. Aduh, obah. Weh, nak sap. Kadang nak bos aja ya bangke malah kadang tulis yang dia hidup ya bonge cekak Nggih. sakit no Kan sakit tuh. kayak Sungkan tuh. Makin kayak caranya tuh. ah Banyak sakit sirah pampir ini. mau kayak jadi tuh Di tiang adalah teori. Menang. Kayak- Ratu besungkan-sungkanan kalau bangsa Mongol menang. nah ya nak bos Mulai video ya ratu bukumat asam urat ini. oh ya Jani bu. kau sudah tuh Kain pampir poncol nasen. Hampir. Nah, ada pampir maduhan ini. pampir apa maju Aduh, aduh, gitu. Aduh, nggak jadi ada pampir aduh. Wih, apa baju sini wih? Cara imang baju toga nih. Pampir. kau memang wisuda ya Nguci. Buat awak itu duk kamu nak apa? Ini siapa? Ija ada nak bajang kamu apa? Malu dia ceplut kan dong subuh mau palu. Si sorot dan jorok-jorokin. tekap cungu Mesti nekap ben. Ben nekap tunggu. Karena mau mekaplok sirahnya boncol. Kamu kapluk ah. Aduh ngai kan aduh. aduh yang jam aja ada di kene Niki wara kanduan itu ditopok. Menipun baru anda mau cepok lulas jangan takut tuh. Titiang. bener paling ngalih cilik dulu juga ambilan ngesanang sereneng ngalih-ngalih sing dipun daya kendini Badan api tuh. Benten apa? ada putus yang lain dipuri Eh, penjak nangkil jadi jangan Itu ya, Ji. ini penting itu ya jadi. oh Penting. penting yang sing penting sing ada putus yang main ke buri aja ambilan unas jina unas pipis ambilan tangkil Oke, Don. usut man unas pipis Agen mau belajar. Pelajaran. Gereng. Cara mana Cara ayam ada nggak? Ibek tuh. Macan suhu dengan kesemutan baik sih.